USA International Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Dito'y lagip di napalabas. Niyata ko, kunam, Ruben? Pakiulit? Di ko na. Awam matin ti pagsapulak dito ay lugar tayo. Tanay bangkag nga pagmulmula ak tinateng kan pagtaraknak kan kitay fruit trees. Sa kuban natin di kita king koko. Kahit mga ramid da iti farm. Di, sumar ka kadakwada. Di kita lang college graduate, agriculturist, ti masapuda, Mirasol. Nga madam, gayam ko, kanamamuk sa Jalawag. Mabaling nga sa jet, nagpagtrabahoan. Sa Jalawag. Ruben, amangan mat no, iti iaadayom kat, dinakton, malipatan nakton. Sungasan ka. Saan ka palubusan, Ruben? Saan ka palubusan? Papagayam tingka ng igan, ket basit laeng nga paset, ti pagkasalitaan ni Mirasol, iti probinsya ti Cagayan, nga dahito'y nga pagkasalitaan na kadiso iti maikatlo, ay hal na nga maikatlo, taada talo nga nada, maikanam, taidi Huwebes, Lunes Santo, Merkules Santo kagad at Huwebes, at talo nga pagpilian tayo para iti first week. So nga, ito nga lawas, pilpili ta pala para first week. Iti programa nga lagip na palabas, iti Action Radio, DCJ Silawag, iti agtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2026, babaen kini Reynaldo Rey Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Kaya ang program at nga lagip tila palabas kas na ko nakita ipapagayam. Kaya, okay mo lang? May katlo. Ayan. Ito yung agbibuyo kada tayo ni Josephine Stanco. Pakishare, Josie. Ito yung live tayo dito page ni Paring Ray nga Rey Fiesta Sentenciador Award. Nasaan kayo pa nga nakapalo, pakipalo. Kaya itinto YouTube channel. Iti pakangigan nyo, pakabuyaan nyo dito yung video tayo. Iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award YouTube channel ni Paring Ray. Paki-share, paki-like, ken ag-subscribe kayo kuma. Nusa nga kayo pa nga nakapag-subscribe. Okay ba? Okay ko na yun. Animanong nyo ayun na yun. Name nito yung name host nila gipti na balabas. Kaya nung mga giyuman, mabuhay human, ito pagkasalita ni Mirasol, ito province ni Cagayan, ita, napimpinas tumatlaing nga ingkay dubyan nga buyaan, ito no aldaw, iti programa nga lagip tinapalabas, iti alas 12:30 aging nga alas 2, Lunes aging kana iti Sabado, tapno, at dugmat laing ti panakang buyayo, panakangigyo. Okay ba? Ne. Apa niya dito eh? Okay. Hintay man na dinggan dato'y panagyaman. Kaya nakasama tayo panangawis. Kada kayo, nga agbuy-buya. Nga agsurat kayo iti programa at nga lagi tinapalabas dato'y third grand finalist tayo. Third grand finalist. Iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Congratulations kay ni Mrs. Flor de Luisa Rinien, iti barangay 4A, Paratong Badok, Ilocos Norte, iti parang isurat ni Reynaldo Dagupion, iti sumatlaing nga lugar. Denggan tayo, deto'y panagyaman ken awis ni Flor de Luisa. Agyaman ako na iti Diyos, tanangabak ti pakasaritaan ti biyag mi, no pa'y naladingit unay, ngem ti ududi na, ket naragsak kami, ket awisan kayo nga agsurat met, tapno mapadasan nyo met ti mangabak. Yeah, tapno mapadasan nyo met ti mangabak, siyempre, iti lagi tinapalabas ko putag kakadakkel di kiti premyo. Kanya di kiti premyo.
The weekly prices, monthly prices, kang ronan na launa dito'y grand prizes. Grand winner, umawat iti 50,000 pesos. Imagine. First runner-up, umawat iti 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, dito'y 10,000 pesos. Ken may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos nga amin di ito'y mga bakit at awaten da nga plake iti pamadayaw. Nagsulat kayo, i-computer yun, iti success history sa iyo isa diti email address nga nemiruiz@yahoo.com. Ket no saan nyo ba kabaylan, ket kasapolo nyo timang interview kada kayo, kas araramida na gito na duma, siyak timang interview kada kwada, message ka lang dito page ni paring Ring, Ray Piesta Sentencio de Award. Doon saan, iti dirman ng name niya page, tapno iba kayo sa diya, sir, kaya't ko pa-interview kang kapara tilagip tinapalabas ko. Dadya lang, taramidan nyo. Tapno makapag-coordinate tayo. Okay ba? Okay? Guna. Di kayo nag-birthday, tangal daw, tintay kablaawan. Ayan, April 8, April 8, 2026, Miyerkules, papagayam. Happy birthday kay ni Nemalyn Ruiz Ojerio, dito yung nurse nga anak tayo, dito Las Piñas General Hospital. More birthdays to come, Nema. Kasama tayo kay ni Micaela Palting, iti talingan proper iti balasang ni Kapitan Michael Palting. Ngayon to no tensa ti celebration na, nga mag-birthday tangal daw. Kasama tayo nga dito apo ko tayo, dito Tangatan, Santa Ana, Cagayan, at happy birthday kay Dandan Ruiz Gudoy. Astawa tayong ganito mother ni Rugine May Gonzaga, ni Janita Gonzaga, dito Bagbag, Soluson ng Ilocos Norte, ag birthday da, iti da ito'y ngal daw. Happy birthday, kada kaya aming birthday. Kinangaro din ituloy, papagayam. Dito'y ababa nga lakip tinapalabas, ni pagayam tayong Mirasol, iti probinsya ti Cagayan. Sagudahin nga rin, ay, ituloy ito, tanal pa si tayo, teaser nan. Ituloy tayo ng ibasa. At kalugaran kami kini Ruben, manong nami nagkareduaran kami ti elementarya ken high school ng Gabu. Tanakurapay kami laeng. Saan kami nga nakapag-college. Ngam nagagat ni Ruben, manong nami ta idi, ket adu timula ng anateng, agbungang kayo, nagagat ken laing agkalap iti karayan ken nalaing pay nga agano. Tadda kami tinasulsol nga paset ti probinsya di Cagayan. Nagaharem kanyak manong. Ket gabot ti patpatag ko, inaklon ko ti panagayat na manong nemi ket kastaw na iragsak. Damok kamarik na ti irot ti arakop na ken damok nga maramanan dagiti tinabara nga bibig manong nemi ni Ruben. Nakaragregsak kami ket pasaray mapanak dumanon sa diayan ti bangkag na mapangka magkalap nga duay di karayan akaduak pa yung aganu. Aging manong nemi nga iti may sa nga aldaw nga imay dito'y balay nga nang ted kadagitay naluluom nga papaya. Dududuwa kam idi manong taawan da nanang ken kastamatan ken ni ading ko. Naulila kami idin manong nemi ti ama ni ading ko nga Nelia. Kahit dito'y, adda na pasamak ka na kami manong. Naipangay ko ti kinabirhen ko manong nemi kini Ruben. Banag nga saan kumapaylaeng agsipud ta, tsaka mo, no iso talaga iti katuluyan. Timanyapi nga ron, kat naipangay ko, ora mila pinamitlo manong nemi. Aging nga madlaw mi iding nga dananang kininelya. Nagalalisto kami na ang rimor iti silad ko nga slawan na pasama. Sa itay, manong name, imbaga na, nga baan ka lang trabaho iti lawag. Awang pa iti cellphone, manong name, nagrikat ti komunikasyon. Surat Ngayon manon to alawas, wano bulan, sakbay, maawat mo ti surat. Nang runa kat nagrikat ti kartero dito lugar. Saan ka palubusan ko nakidi manong naming awan tinaramidak gabutan nagpilit isuna. Nagsangitak manong naming. Ruben, naskan ka dang agin na dayota. Gabutay sutday ka rin. Sa bulik tinang bagagasat ko sa Jaya, syudad.
Agsubliak to. Ikarik ken ka. Agsubliak to. Ket ikarim kumamet Mirasol. Nga urayin na. Ikarik Ruben, no iso talaga tin ikari. Urayin ka. Awang nga tinaramidak, manunemi, no diya. Pinalubusak, ket nagururayak, ket surat. Iti na magsilpo, nagimasideg kada kami ken ni Ruben. Binulan nga makaawatak ti surat na, binulan met siyempre, apamag makaawatak, subalitak mat kadagos. May sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ket may sa 10 ket 2 makatawanen. Makatawanen manong, ket siyempre kabayatan deta, adamet pag-ubra ak nga mini grocery iti sentro ti Ilim. Nga dito nga adu di kita gar-arim kanyak manong nemi ngem ko nakadakuadang ada boyfriend ko. Ngem kalpasan ti may sakit gudwa nga tawen bigla latan manong nga awan metten ti maawat ko nga surat ni Ruben. Makabulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 nga bulan, 5 nga bulan, manong nemi, man nga bulan nga awanan ti maural ko nga subalit na kadigiti surat ko. Ruben, anyan tinapasamak ken ka. Apay nga dakmat kan makauray. Kadigiti subalit ti surat mo. Anyan tinapasamak ken ka, Ruben. Makatawanan manong. Malmaldayak, gabungarot ti kaawanin ti surat ni Ruben. Ket kunakanyak ni nanang. Idikas na nga paot ng balasan ko. Sigurado nga nalipatan na kan. At dan sa bali nga babae ti biyag na. Baka do, nagasawan. Ay, sumungbat kan kadagiti, sumungbat kan di may sa kadagiti agar-arim ken ka. Ken ka manong nemi, iti may sa nga rabii, nasang iilik manong nemi ni Jimmy. Flowers for you, Mirasol. Pasensya ka na. Inalak lagi jay garden ni nanang. Ngem, rosas. Nagyamanak, Jimmy. Nanatanantam. Siyempre, may saka balasang, may saak na baro. O may mang pasyar kang ka, o may mangarim kang ka. Amumet, di ba lang nga kayo naet kami kini Ruben? Unang nga, makatawanan nga saan nagsusurat kang ka, di ba? Baka no, da asawanan. Kung nasakit, natayan. Dinagdinamag ko man natayan. Dinagdinamag ko man nag-asawan. Jimmy, I'm sorry. Ngam nilaing Ruben, ti lalaki ti biyak ko. Iso ti first and last love ko. Manong nemi, nagsubli-subli ni Jimmy, kadadungat na kita agar-arim kanyak, iti pagtrabaho ak nga mini grocery, manong nemi, ngam kaskas di. Ngabutain karik, nga urayan ka, kunak idikin Ruben, kading kari namat, agsubli akto. Nabanag nagdamag, iti balay da, manong nemi, tamangan kunak, nadamuda siyempre, baka no, imbaga ni Ruben nga nangasawan ngino imbaga na kuma no nagasawa ko man nadamig mo kuma napan sa jalawag dagiti partido da pinagtugaw naktinana amok no anya tirantang balasan ko ni Ruben sang kadi nana nasurokin nga makatawan dahil oren ka dandanak mi ore da kami awanin ti maot pa nga surat na peso ka din nana wen at dapat itranta ni tatang na nga mapansad jalawag tapno mapan sa pulen. Kada nangarod na mapang kayo. Yak tulam mo. Nagrigat man kami ti transportasyon dito. Nana, tsaka nagngarodag may bayakin. Anak, amok ni supel at ipatpatek mo. Gabot na saan ko ma. At ako man inaklon mo ka na kita gar-aram ken ka. Gabot na ngamin karik ken kuha na nana. Urahin ka ko nakting karig. Kading-kading mat nagsubli akto ko na naman. Tumulong ka nga rin mga ikararag anak.
Nasapay ko ma, ta, adda iti nasiyat akasasaad, ken matungpal na kumati kanina, ngagsublin to. Manong name siyak tinapan sa jalawag, didak iti palubusan dananang kiniading kong Anelia. Pagpapadam nga sa diya, kita umat ka, mamom. Nanang, inagto diya yung istasyon, ti radyo, day GCJC. Ibang agto sa diya nga patulungak nga sumrek iti trabaho, ura niya ang klase at trabaho. Kasta nga rod, tinapasamak manong name kat adda nangalakanyak, nga may sa nga pamilya, agasawa, ken 5 nga anak, sa may isang lulo ken lula. Siyempre kakas katulong manong name all around na. Kahit nung kasta nga mapanak makitsenda manong name agsal-salod sudak karikitay tricycle driver. Panong amamong da ito kada picture ni Ruben manong. Haan? Napanak manong name iti na ibaga na iting address. When? Address na. Napanak ka mismo siya, sinapsapol ko. At the tricycle driver manong na yung nagsaludsuta. Anong dito nga address? Amo, kapay. Mabaling nga, mapatlaig dito nga address? Sige. Ngayon, narapuog mo ti balay manong name. Nga nakaipanan ti house number. Dito ti house number, dito nga Rizal Street. Rizal Street, dito nga street ko na kuma. Narapuog mo tinatang balay. Isumot lagayam. Ngam no, anda ko maimakaran na. Iso ko ti, nagsubalit ko nagsurat ko ibaga na ti barong address na. Sa puli mo suna, din ko. Manong boyfriend ko. Manong nga bulan Agdon nga tawad. Agdonton nga tawad, imposible man, kakayat na kapailang, 2 nga taon. Talo lang nga bulan ko, nagtrabaho kas katulong, ityalawag, manong nemisak, nagsubi dito lugar mi. Balon ko, itilidaay, ken kas lapapukpuk ako, ang tinamnama. Nakasubliak matlayang manong nemi, iti mini grocery, nga nagtrabaho, iti sentro, iti ilim. Pumaspasyer lahat tamat ni Jimmy manong, ngayon talaga nga, saan kumat ngay patpateg, apay ko mga klonet, sa may sad, akarik, ken ni Ruben. Numadamag kunton nga asawa na, uno saan kat natayin, iso hanggang mangnamnamahak nga tong palin na ti Karina, agasumat ti karik, nga urahik iso na, takunak ili, urayan ka Ruben. Agtalon nga tawen manong naimi. Idi tadagtugtugtog di balay mo. Binukatak. Burudak da Ruben. Abayatin ko. Manang, danang ibaon kanyak tapno mangipakaamukan ka. Na umay kakanoy di balay. Tapay. Kit basta umay ka di Agur ka karot tagrubatak bita. Sige. Sumarunok ton. Hindi makadanon ako ni Ayanda at ayok pa yung ada makikita kakutse manong naimi iti sango ti balay na. Mamano lang ti adalugan na dito nga lugar mi manong ti kutse. Bagat dumanon pa nagrigat ti talsada. Hindi makasidag ako manong. Sinabat na ti ading na ngay may time. Sumber ka kanumanang. Hindi ta may lokat tiri daw manong. Nakikita, Ruben! Mirasol. Nadong palkon ti karik. Nagsubliak to ko nagsubliak. Kaya tinongpal ko ti karik kaya nga urayan ka. Awan tinagbaling ang boyfriend mo. Awan. Mabaling ko nga. Isa pata. Nga puta. Tinongpal ko ti karik. Kahit naging narakop kami, tinakairot ka naglanang, nagibig mi, tinakapapaot man. Sa kam simrek, ilisalad na manong nemi, kahit na epan nga namin pinsan, tinalaos nga ilit itong galmaysa. Anaulit day di muna nga parang ipaay ko ti amin ko kenkuha naman. Inistorya na nuanyat na pasama. Pakawanan lang. Nakirelasyon na kita sa bali. Ti amok idi, ket saan ko matungpal ti karik. Ken ka.
Ngim na tong palko. Agsipod ta. Saan kami matlang nga nagkatuloyan ti babae nga nakirelasyon ko. Ngim. Isot ng tulong kaniyak nga nagnegosyo. Kinay kayat na matlang tibakbak lang imit siya. Tibak lang. So hinsina na. Nasakit man tinakim ko ngim. Okay lang ko na. Naikari siguro dito nga mapasamak. Tap no matungpal ko ti karit nagsubliakan ka. Ada pagpuunan tangag negosyo dito lugar tayo. No nalay nga man ngagmula ka nagtaraken. Isot negosyo ta. Gumadang dat nalawang nga daga. Nalawang nga turod. Tamadebela. Tapno ti kasta. Bumaknang ta. Ruben, inton ka nung harot ngay kalay sana. Umay kam to mga sasawa ng Domingo. Kat no mabalin, pilyan ta ti ada 8 na nga petsa. 18, ito may nga bulan. Sige. O Ruben, o Mirasol. Kat na kami matlaing ta nagkatuluyan kay ni Ruben, manong nami, tanatong palko ti karik, nga urahin ka ko na, agsubli akto ko na namin. Numampay at damay sa nga party, nga bimalaet, manong nami, nga isuday dyan mati, nagpuunan ni Ruben tapno, makuna nga success ti pamilyami. At ang negosyo mi nito, manong nami, bali kinumpitan siya mi dito yung farm, nga nangagaw idi, ti pagmulmulaan ni Ruben. Iti agdama manong nemi naludo kita anak mi agbasbasadahan iti high school ken college. Dimurasan ti lugar mi ta sementado ti pagnaan haning nga narigat iti komunikasyon ken transportasyon ta nagdimuras man ten ti ilimi ken ti komunikasyon kada damat ten nabayagan nga cellphone. Dito nga rin pagkasarita ak manong nemi ket thank you di anos mo nang ibasa ket sabi ko man damat ti batik nga adal. Liwiliwag at pagsarmingan ti bihag, kadigiti padak, nga naggadengeg, ka nagbuya, more power to your program. Tingar nagyamon nga pagaya mo, Mirasol, iti probinsya, ti Cagayan. Thank you, Mirasol. Thank you, met kadagitay nagbuya. Aya, madamdama, akikita tayo tumatlayang iti Dear Manong Naming nga programa. Okay? Kablawan tayo mandagiti nagbuya ni Erlinda Pante Rosete, ni Norelin Perdido Tamalay, ni Erlin Lestabillo, kaya nga daduma pa nga nagbuya, thank you kada kayo. Kaya kablawan tayo man, di kang kanan pa nagbuybuyan ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. di Hawaii. Ni Manong yun, Nemi Ruiz, kasito ko na kita ay, kikita tayo to madamdama, inakpay biit mangan. Aya? Iti Dear Manong Nemi nga programa, Dear Manong Nemi nga page. Salamat po.